hem phua bang avi pin pen abirialong kapithe birik ithevet le ligdam petame kanghu pusi lakha pon la pen sarkar pen kiding askim stame longlia hem phua phan pachini ne pin pen ki claim ni pute munira phan kelang plot la pen kanghu sai ki claim pen kachiprek avelo la som si lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo nilip development block sai campaign kiding pon amrit sarawar scheme alongle ahem phua tuma phan thang paching ni pin pensi langteng alongle department asai kam la pen contractor atum pasur pidam lablo nilip development block adung het ke do dhoni kro along le along kidam tang aningkan amrit sarawar scheme amen pen langteng kiteng asai claim pondo bon talabang so scheme la ke department along ki claim nang ji asai sitame nilip development block tuma bangke dhoni kro along le along si sai claim ponderlo labang so puthak long le kina hokdun vek dhoni kro asu songsar kro pen apong department atumalong kaching kidam je phan adum pati boglo sitame rongaso kilom pu lang plot si anut chikoi seroi pensi ningkan si paper plot lo labang so puthak kedam tangani songsar kropen RTI mate right to inform x rini right pho arona tengpen nilip development block long lu jokdam lo RIT along karju dun pen lamthi kilong ponatengke dhoni kro along le ki parlo pon amrit sarawar schemes along kadukave Lakh pri society atangka contractor bang en pondetlo sitame longle ki dunve ka tuma phana bangke longle ki phangnu pi chora sonsi mandetlo laso puthak songsar kro bang aho ka kam sai kilong vek je phan pura AIKSU ANY napen KNYC hamphang so tuma phan chiripsi Carbon Thomas Council DRDA project director along an pinpuralo pipa jerdamlo lason along li tala pusi alang itum bang en lo long li ta war lab lo alang no dak lo dim ta lang teng dim lo prang na lang teng si do lo alang no da phita la tum bang ge non ge ha lili apong da hotel son lo hala inut bang si ke chok chi hala inut bang si ke chok chi pola puchi koi se roi po ningkani si bang po parjet lo ningkani si non si tame becheng apornai li lo pasini li bang ge ako che dam thuli po la so putha ko ma si ke chok chi ma pola tum chi krong ga bedar inke non ke pa jut video pe na me apong che tong nam lo accountant men da chetong nom lo anke engineer men mata chetong lo alang itum bang hula bang si gichok che hula bang la bang ubama election ubama la tuma sinon bang in kan sidam ji lo ako non last bang solution bang na tumang ppa machine nang li ha claim on hamhang song hale kerap chahang on high court nami da mo supreme court nami da mo nang claim tusina turong lo district rural development agency alongan ni tumnang humri lo nangka humri nang ko alam thebang la pulo je atumi nile tuma phan inut ake hai songsar kro la nilip development block pen alang tum along le kethi boria puthang ni tum complain alona pele do hada alang le ki tokpon kela pulo je nilip development block pen amrit server scheme alang tum deng pon lo hala tum labang solong le la tum block pen ki hot pon bang ke la ahem phu tum han thang la pachini ne thang berta ta ve posipu la son le putang te alang tum long le ki thi bori lo pusalang tum ni tum la complain letter long lang tum tok jor lo la pen ke penang analam sa me lang le tum la complain letter long na pachini don lo la so pa jok si ni le tum alang le tum kisum ki dugala ma chithan pa me pen ni le tum buji don si pini bang ke ni tum da PNRD office along wangsi la nilip development block officials atum anaphan labang so longle kithi boria puthak enquiry pe donangji lapen ke kichok chabang putuman ada enangji pu nitum tok clear pen ada project director khan complain letter nang pi alang li longle pachuning nilip development block long isia scheme claim lo hala bang so scheme ke amrit server bola men bang ke apen niltum chini tang amrit server bang ke government land long si claim nangji porlo bonsa tame non bang ke private land along si poni det lo pon det boy phisa tame halada land owner mata hempulong le hempu bane thangnat ka pachini la pusona vi detlo la sila bang so puthak lo langnam lo putang tela ke land grabbing a case pus punang ko la si pinisi formal letter nilitum formal complaint letter dak concern authority phan project director phan isi pik lo ladak long ki jongpon bang ladak la puson han lo je ladak long komama ka si involvement ma ladak long officials atum phan prabjin ben disciplinary action bang enangji la news report Carbon Long Live